Enense mu akwa Badoba Adom TV Badwam Health Tips eso. Na wochi mu ye ba be kasa fa Peptic Ulcer eho. Ti mesro ka kire busua ni nyina sa 5 minutes na afia na doctor di nkomo na wie. Na wochi mu nyina Peptic Ulcer na ye ka ho asem. Simanum na ye di sa nkomo na se be ya obenya bre akọ nyuma so. Yemfa sedama endpoint homeopathic clinic won adaroma ene enya kwan ene a doctor for enimdifo wapomudimo edi nkomoyi na wochi mo akwanya na ba say ba endpoint homeopathic clinic ne Dr. Edu Boaten edi nkomofa Peptic Ulcer ho enu achire no de edi ho nkomo yare bia ha wadua ofre doga obeje so ne number no screen no ase yebedi nkomo ne bewie no yede ne number no betuda na fe woni doga to aso medidi afia amankwa tamaklo Dr. Edu Boaten wa ha dog ya mu akwaba na bibia boko adwuma mu nso e na wochi mu si yakasafa Peptic Ulcer ya mo ne tofa ya ka Peptic Ulcer eyedea yo bechia etifu nyina ye ka se Peptic Ulcer na ye open sore e woni pa no nye ne yam nko e wo esophagus e wo stomach and e wo small intestines na ade ba ko e ya wiase eni kuro ye ka se ulcer e open sore ade ya pa ba ko e kuro e kuro da honam ani a e ya na mo me ko da honam ba bia wonfa wani hu a eno kwa de e ya mo de ntina me ka sa kuro wo ye yam de ma ne ya kese ne se inipa da se ne wo yam e hona se bi aduane bia wudie bia de ekọ wudie mu bia hona efa se kuro da obi hunamani a wode nani hu mframa fa so etu ohu ekuro no ekoso a ohu ekuro no obetima ka se ade we mi mfa mi kuro ni because me de fa kuro ni mu a ebe ye kese but ekuro no eda wo yam ekuro no da wo minim ekuro no da wo small intestines ne kun eden ba ade ba ko esaye ya ne se obi nim se me wo ulcer no kra wo nim se ne de no because obi anim se ulcer wo yam but ye ka se Peptic Ulcer ekuro no nya wo yam kekewu e wo esophagus nim start from throat no e ba wo yam e ba wo small intestines and into obi onim se oh matu manu maduru afa me ulcer ho sa enko ne de no onya hunu the type of ulcer e wo because you two types of ulcer you was stomach ulcer and you will be able to say Peptic Ulcer you got the stomach ulcer no a ni ekuro no wo no e wo nipa ne yamu pe ana say bi wo kra no ana e bia ne minimum esoso o ayi no esophagus no ka ho na mum ye ka say Peptic Ulcer sa kuro no open sore no enye wo yamu pe ene wo ene enye wo tutu pe ne wo na mum won so no ketwa no so no e ka say duodenum no ene so ekuro ewo and say wo treat na wo anhunu the type of ulcer wo ho na wo anhunu the fan the cause at the correct causes are ulcer no a wo banu maduru anoma enko it was say na oyawo a wo go through yam kuro mu yawo a wo go through because enwane bi wo ha wo bedi na akọ trigger no enwane bi wo ha wo bedi na amwa enwane bi wo ha wo bedi na ne digestion no antimi and digest ntem na enam se ekuro wo yam nsusu nti no I say baby enwane ko gugu ma digestion take place o say si e ka wosa no a me enfa ya dwen kwa chide kura o ekuro da wo hunamani a so wo se de sitie na ebi wo kwa moja panam so ana se wo se o skin nyina wear off sa ne kura ba ye yamu sa pepe enne hoyi ebia no ma bi wo kwa ni kwa se emwa na wo dom na wo didi enwane bi wa wo di eti sa de we nyina no on se eti sa wo kan no Peptic Ulcer de kan no bebre no ano e pese nipa na ti ase se ekuro na eto ye honamani no ebi pepe sa kuro no bi na ato wo yam okay ye beto aso endpoint to be particular clinic say all say in hawa obetimi aba me aye check ahwe yade bi ha obi a stroke yade ananse chechew honam hyehyew bi ne nam honam duanim wakoma bo periperi ho twetwetwewa endpoint na also oba ye wo bi bronu bebri so Ghana ha number wo pese woni edi nkomo for yade bia ho a including
peptic ulcer ho a obetuma afra yen no 0244 86 70 68 0244 86 70 68. Keda say Dr. Eduboate na wote nka no chena nyame ya adom asabre ya sa twen ye biem si menum na enim komom fa peptic ulcer wo hwese de wa bɔ ne tofa na wa imagine ekro bi etu wo ne se de netie na bi da wo yam a wonhunu no ye be ye ne den kan ye ho na wotwe mu nkomo eno no ade pache ne nkwa hoden e wo hɔ a efia amankwa tamaklo ye be se hia. Keda